मनादिक बाप मॅक्सिम डिसोजा, बाप लॉरेन्स, बाप विवेक आणि आमचो उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा, कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो, तशेंच हांगासर हजर आसच्या सर्व शिक्षकांनो आनीक CL मेंबर्स, YCS मेंबर्स, ऑल्टर सर्वर्स आनीक विविध आयोग आयच्या कार्यान भाग्यमचे सर्वांनो हांच्या सर्वांच्या तर्फेन पयले सुवातेर तुमकां सक्कड शिक्षकांक फिरगजेच्या कुटुंबाचो वडील जावन तुमकां शिक्षक दिसाचे रास रास उल्हास पाठयता. आमी एकामेका ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठोवया. देवाची धराळ कृपे बेसावा सदांच तुमचेर आसूं आनी तुमच्या आदर्श आनी मौल्यभरीत जिविताद्वारे तुमचे तांव तुमच्या भुरग्यांक धराळ प्रेरण लाभो आनी तुमची भुरगीं समाजेन परजळोन तुमकां बरें नांव हाडूं म्हणून म्हजें मागणें आनी म्हजे लागीं देवा लागीं तेसांव परत तुमकां हॅपी टिचर्स डे म्हणून मागता. सक्कड वृत्ते पैकी प्रोफेशना पैकी नोबल प्रोफेशन एक विंचून काडल्यार तें खंयचें जावयेत? खंयचें? टिचींग प्रोफेशन. कित्याक म्हळ्यार खंयचोय वृत्तेचो मनीस जावं दी तो टिचराच्या हातांतल्यान पाश्यार जायनातलो कोणी ना. ताचें फावंडेशन कोण आतां? ताचें फावंडेशन कोण आतां? टिचर आतां. सो तुमचें मिसांव आनी तुमचो वावर हर एकल्याच्या जिवितांत विसरोंक नजो जाल्लो. फावंडेशन घालचो. फावंडेशन घाल्ल्या उपरांत मागीर कसलेंय बांदप बांदूंक साध्य आसा. देखून रिमेंबर दॅट इट इज ए व्हेरी व्हेरी नोबल प्रोफेशन. डिफिकल्ट येस, बट विदाउट टिचर्स नो अदर प्रोफेशन पॉसिबल. दॅट्स वाय चेपे उखलून तुमकां सलाम मारता. दुसरें, वी ऑल ऑफ अस रिमेंबर आज हांगासर आसली आमी सगळां, वी आर नॉट ओन्ली टिचर्स, वी आर कॅथलीक टिचर्स. वी आर Catholic teachers. That difference, wherever you work, it should be seen. आणि तसलो प्रभाव भुरग्यांचेर आणि तशेंच तुमच्या इतर सहा वावराड्यांचेर तुम्ही घालूंक आसा. You should be a different teacher. You cannot be a teacher just like any other teacher. You are a different teacher. हांव चिंता हे चिटी वांचे डिस्ट्रॅक्शन घे म्हणून. Will you take a few minutes to distribute later? म्हाकाच डिस्ट्रॅक्शन जाता. Yeah. Okay. So you are a different teacher, and that difference your children, students, and also your colleagues should see in you. Then we are the teachers after the example of our heavenly teacher, Jesus Christ. Jesus was a different teacher. जेजूच्या काळार कितें आसलें? शिकल्ले रब्बी आसले, व्हडले टिचर्स आसले, शास्त्री आसले, qualified. But Jesus was a different teacher and he could bring in the difference. See, being a Catholic teacher in any institution, we must make that difference with our Christ values, inculcating within ourselves and teaching these values to others. आज टिचरांक कितें संदेश दिवचो म्हणून अशें सणी आळतना आज वॉट्सॅपार आयिल्लो एका पुरबायेचो व्हिडिओ हांवें पळयलो. व्हिडिओ हांगासर प्रदर्शन करूंक अवकाश ना, बट द ऑडियो इज व्हेरी इन्स्पायरींग. आमकां सगळ्यांक प्रेरण दिवचो. जस्ट 2 minutes
I request all the teachers to carefully listen, and it will be a wonderful message on Teachers' Day for all of us. I request to play this audio. Let us all carefully listen to this. Don't be ashamed of Jesus before your unconverted relatives. Show them that you're different. Let people in the office know that you're not like the other Christians, just namesake going to church. You're a disciple of Jesus Christ. Anywhere, you can be a witness. You don't have to talk. I remember when I used to work in the Navy, I used to keep a Bible on my table, some tracts. I couldn't witness. I couldn't witness to all the sailors who were working under me. But I could make it clear to them, I'm a Christian. I'm a disciple of Jesus Christ. I'd carry a Bible with me. Wherever I went, in the evenings when I was going out of the ship, I'd carry my Bible in my bag, and one of the sailors asked me, sir, are you an insurance agent? Every evening I see you going out with this little bag. I say, yeah, I'm an insurance agent. I go out and insure people for eternity. You want to be insured? I didn't witness to him. He asked me. You know, if you are different, people will come and ask you. I would stand in these naval officers' parties with everybody drinking whiskey and beer and all that, and I would stand with my glass of orange juice, and they say, hey, Zach, what is this? Orange juice. Why? Okay, you asked for it, right? Now I'm going to tell you exactly why I drink orange juice. I'm not seeking to witness, and the fellow is asking me. He asked for it, and I gave it to him, the gospel. If you are different, they will see it and they'll come to you and say, why? Why are you like this? Why don't you laugh at our dirty jokes? They asked for it. Tell them, why do you dress so modestly? This is not the style. You're dressing like some 18th century girl. You asked for it, I'll tell you now. But if you are going to be just like them, talk all the rubbish they talk about, and talk about what this film star did and what that film star did and what the other thing in here and the other thing there, and they say, aha, this is just one like us. So in order to be a witness for Jesus, you have to be different. You have to be different in your conversation. You have to be modest in your dress. You have to be different in your whole way of life. You have to be upright. Your bosses must see that you will not do anything unrighteous. Be a witness for Jesus. Don't be ashamed of Him. He died for you. That's the thing I used to always just think, Lord, let me never be ashamed of you. You were not ashamed to hang on a cross half naked for me. Why should I be ashamed of you? Live in such a way, my brother, sister, that people will never be able to forget you. Even when you're dead and gone, they'll think of you as a person who reminded them of eternity. Wow. Isn't it a beautiful message for all of us? Let us be different. And then we can give those values who are under us. Second thing I would like to remind all the teachers here. We have got our profession teaching in the school. Hangasara amcha boshientle shit kon amukandreta. Our students. Amcha boshientle shit kon amukandreta from the students. Student acha patlan tancha avoi bapoiso shramasa ghamasa. And that money they have earned in the form of fees, they pay to the school. And from that, our salaries are paid. So remember this one. We are indebted to them. That's why how carefully, devoutly, lovingly, ami amche misau jare korong zai. Edolus hangasar uleila ulo pyant in sangla. Because what our story say, mujya boshientle shit tonda getana, mujya kutma chang, mujya garchang betana. I must remember the sacrifice our students, parents have made to get my salary. So whether it is coming from the government or from the management or from anybody, but somebody is working there, shedding sweat and putting in hard efforts to give education to their children, and you are the one, the tutors, and for your tuition you get this salary, and it is from them. So let us dedicate totally for this cause. And amka kitami getao
ताच्याकी चडीत मापान दिवचे प्रयत्न करया आनी आमच्या भुरग्यांक आमी नर्चर करया क्रिस्ती मौल्यांनी. अकरेचें आमकां सकट टिचरांक मिसांव आसा न्हय केवल इस्कॉलांनी शिकोवंक. आमी ह्या बेंदूर फिरगजेचे सांदे हांगासर आमच्या भुरग्यांक भावार्थी शिक्षण दिवंक आसा, क्रिस्ती शिक्षण दिवंक आसा. इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आनी आमी म्हाका आज पळोवन ओट्टो संतोश जालो आमच्या फिरगजेंत इतली शिक्षकां आसात. अँड आय वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ अवर कॅटेकिझम मिशन. वर्सांगी शिकयल्यांनीच शिकोवचें. आनी आमची टिचरां केदाळाय म्हणटात मस्त वर्सां हांव शिकयता आसा फादर. देखून वी वॉन्ट मेनी टिचर्स सो दॅट एक वर्सा शिकयली एटलीस्ट एनादर इयर दे वील गेट ए ब्रेक. मेक दॅस गुडवील. बरें मन करा. म्हणजे भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण दिवचें अपूर्बायेचें मिसांव. क्रिस्ताकच दिवचें. आनी इट इज नॉट मच 1 hour ए डे. 4 घंटे म्हयन्याक. सो यू शूड नॉट बी स्टिंजी टू गीव 4 hours फॉर दीस मिशन. सो हांव रिक्वेस्ट करता ह्या वर्सा इफ पॉसिबल वॉलंटियरली कम. थोडे पटी थोड्या टिचरांक येवंक जायनातल्या वेळार आमकां इतर सबस्टिट्यूट टिचरांची गरज पडटा टू टेक द क्लासेस. थोडे पटी आमकां मेळनात भुरग्यांक. सो प्लीज कम फॉरवर्ड. नॉट एज ए कंपल्शन but as a free service, voluntary service. Please come forward and help us to take catechism. Because आमकां मस्त हांगासर भुरगीं आसात आनी 2 सेक्शन आसा. इंग्लीश आसा आनी कोंकणी आसा. If you cannot teach in Konkani, you can teach in English. If you cannot teach in English, you have got the scope to teach in Konkani. So that we have got a very band of good teachers to motivate, to teach catechism faith to our children in our parish. So please I request आमकां हांगा कितें गी देवाचें बेसांव करना. मस्त सिस्टरां आसात देखून ते मिसांव सिस्टरांक येता म्हूण आमी सण सोडलां. आनी सिस्टरां आसा देखून आमी टिचरां पुराय इल्लें कांय फाटी वेता हांव करना. सिस्टरांक एक पटी थोडे पटी ब्रेक जाय. आनी हांवें चिंतलां मुखल्या दिसांनी म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा भुरग्यांक एक्टिविटीज faith oriented activities conduct करो. सिस्टरांक बोरा म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा तांकां recollection they may not be available. So तुमी आमकां इल्ली गुमो केलें जाल्यार we can do a lot to our children. So हांव तुमचे लागीं विनंती करता तुमकां आपोवन आज हें वचें दिता म्हूण चिंती नाका. I will leave it to your goodwill. If a call from God you feel yes I should support the catechism mission of my parish, I will. So decide, and if you feel that God is calling you for this mission, please come forward and help us, and let us have a very strong band of teachers to teach catechism in our parish and mold our children in faith and morals and values. So आज परतून पोटी तुमकां शबासकी पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचें कार्यक्रम अपुर्बायेन ऑर्गनायज केल्या जे मुखेलपणान गेल्या YCS, CL आनी 2-3 आयोग आसात त्या सर्व आयोगाच्या संद्यांक. आनी जेवण करचें म्हणटना आमकां दिसची आमची विमेन फ्रंट मार 14 जाणां बायल मनशां आनी तांचे सपोर्ट टीम आसा आनी दे विलिंगली डू दॅट. सो तांच्या मिनतेन आनी वावरान we could arrange delicious food today. So we are very grateful to all the ladies and the team who have worked for this from morning till evening. तांकांय आनी सगळ्यांक आज परफॉर्मन्स दिल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखेलपण घेतिल्ल्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी बाप लॉरेन्स, बाप विवेक आनी सगळ्यांनी सांगता मेळोन आज वी आर मिसिंग फादर अरुण. He was the member to organize, a team member to organize this program. Dengue आयला देखून कंगनाडे आस्पत्रेंत रेस्ट करते आसा, ट्रीटमेंट घेवन आसा देखून ताचोय उगडास करता. आनी परत तुमकां सगळ्यांक कार्याचे यशस्वी वावुरल्या सगळ्यांक वंदून परत एक फावटी तुमचेर देवाचें बेसांव मागोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता.
Thank you. God bless you. Happy Teachers' Day. Thank you, Father. Your speech was absolutely amazing. विनंती करता फादर मॅक्सिम डिसोजा तुम्ही मुखार येऊन हावजी सोलोन वरच्याक. कोणाक पुरा हावजीचे तिकेट मेळवना? अनेक बुक यहाँ सर वही अनेक बुक ना है मीनिंग ऑफ दिस इज बाइबल हाउस. This is Bible house. So beautiful it is to learn something and तुमच्या भुरग्यांक की तुम्ही करूंक जाता. So आमी प्राइज हाडूना. प्राइज आमी हांगासर सेलिसिट करची. ओके प्राइजस आमी हांगासर सेलिसिट करची. आमकां हर एक पोटी मेळ्ळ्यात बायबल हावजी देखून स्पॉन्सर करचें तुमी. प्राइज स्पॉन्सर करचें. सो कितली जायचे म्हूण सांगता. स्टार देर इज ए स्टार. देर इज जल्दी 5 दोन जाले. ताच्या उपरांत वी डोंट टेक दीस लायन्स. ओके वी टेक कॉलम्स. उबे कितले कॉलम्स आसात? 3 आसात. हावजीन 3 लायन्स म्हणटा हातून आमी कान घेता कॉलम्स कान घेता. 3 कॉलम्स. सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम and third column. Okay, first, middle and the last column. 3 prize ती जायचे. Then we have full house. Okay की. So आमकां star, जल्दी 5, 3 columns and full house इतली प्राइज जाय. So हांव चिंता धाकटी प्राइज पुरो 500 पुरो न्ही. 500 पुरो. ताच्या उपरांत फुल हाऊस 1000 पुरो न्ही. ओके आता कोण मेळटा पळय पुरा टिचरां. देर विल बी गुड विल आनी उदार म्हण. जल्दी स्टार आगो कोण स्पॉन्सर करता? आळे बरोवन कान घ्या. नांव बरोवन कान घ्या. पदवा टीचर आनी एक जल्दी 5. एक स्टार एक जल्दी 5. फर्स्ट कॉलम आळे उंडा बटे हाता हांगा. ओके हंगा एक आसा. सेकंड कॉलम. ओके थर्ड कॉलम हेरल्ड मोंतेरो, जसिंता डिसोजा. ओके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम जालें, स्टार जालें, जल्दी 5 जालें, थर्ड कॉलम अळे खंड बटे हात येता. थर्ड कॉलम हांगासर आसा विन्सेंट. थर्ड कॉलम जालें. ओके लायन पुरो जालें न्ही. सिंगल प्राइजस पुरो जाली. आनी वी रिक्वायर फुल हाऊस. जागपा हांगासर आसा फुल हाऊसाक फुल मेविस रॉड्रिगस. आनीक मस्त हात आयले तांकां हें करचें नाका घालें डिसअपॉयंट करचें नाका न्ही. सो वील हाऊस टू फॉलो. ती एक हात आयलो ओडोल. हाऊस टू फॉलो 500. ओके 500. एनदर हाऊस टू फॉलो. ओके 2 ती नंबर या. चड आयल्यार आमी हाऊस टू फॉलो 1000 दिता. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी काले म्हणटात डिसअपॉयंट करना. हाऊस टू फॉलो प्लीज. वन मोर. कोणी आसात आनी कोणा स्पॉन्सर करूं म्हण आसा? एनीबडी? Enough. Yes, we have got sufficient prizes. So we continue the हावजी बऱ्या मनाक देव बरें करूं. Yes, now we start the हावजी बायबल हावजी. हर एका नांवा फाटल्यान ताचें मिनींग आसा. पदरा हांव तुमकां सांगता. इट इज प्लेयिंग एंड learning Bible. It is playing and learning Bible. Okay, come on. Are you ready? So here we go. First number. हांव नंबर सांगना, नांव मात्र सांगता. आणि
Jerusalem. Jerusalem. The holy city of Jews. Jerusalem. Second name. Samuel. Samuel, the prophet who said, "Speak, Lord, here I am." The third name, Jeremiah. Jeremiah, the prophet who said, "I am still a youth." The next name, Jesse. Jesse, Jaldi 5. the father of King David. Jesse. Top of the number, Zechariah, father of John the Baptist. Zechariah, father of John the Baptist. Gabriel. Gabriel, an angel who conveyed the good news to Mother Mary. Any claim? Star तुमका गणितामो first line इचे first and last line इचे last आणि first आणि middle line इचे middle number. Okay. Okay, the next name, Abraham, father of Isaac and Ishmael. Abraham. The next name, Christ, the anointed one. Christ, the anointed one. The next name, Simeon. Simeon, the one who said that a sword would pierce the heart of Mary. Simeon Pravadi. Simeon, okay? Simeon. Simeon Pravadi. Simeon Dusrutu. Ishmael. Ishmael, a child born to Abraham through Hagar. Ishmael. Next Nawasa, Amos, one of the 12 minor prophets. Amos. Next name, Oh, Jaldi 5. Luke. No, Jaldi 5. Next name, Luke. The Acts of the Apostles was written by him. Next name, Barabbas. Barabbas. Jaldi 5, Barabbas. Instead of Jesus, a prisoner was set free. Jaldi 5. There is a claim here for Jaldi 5. We have, okay, one more, please come. Yeah, The last name should be there. That is the Barabbas. Barabbas is here. Where is the Barabbas? Barabbas. Barabbas. Barabbas sa Gabriel, Ayla, Jerusalem, Ayla, Samuel, Ayla, Zechariah, Ayla. Okay, the claim is right. What's the name, Baba? Barabbas agi. Barabbas sa. Barabbas sa. Barabbas sa, Gabriel sa, Ishmael sa, Luke sa, Simeon sa. Simeon. Simeon number Simeon. Okay, correct. Yes, the claim is right. Eka TK surprise. You Okay. can play. You can play. You but can don't play. come for the claim. Okay. Okay. So, So that he'll be why- sponsoring the prize. third house to follow. Third house to follow. Okay. Okay. Very so, good. Okay, very good. Thank you. Okay, we have the next name. Yeah, Jaldi Jaldi five, five, still gone. it's gone, it's Star gone. is there. And columns are there. Noah. God saved him through the great deluge. Noah. Noye. Noye. No. Donisan. Kung niya ni English. Donisan. Next name, Canaan. Canaan, Canaan. the ancestor of the tribes who originally occupied the ancient land of Canaan. Next name, Genesis.
Utpatti Granth, the book gives the story of creation. Genesis. Next name, Delilah, the lady who betrayed Samson. Delilah. Delilah. So, आता Barnabas, what is Barnabas? आता Barnabas, the one who went with Paul to Antioch. Next name, Lydia. Lydia Bai, first documented convert to Christianity in Europe. Lydia, kuni Lydia yanga? Okay. Ah, very good. Lydia Bai yanga. Columns, star. Kuni nangi. Next name asa Adam, the first man God created on earth. Adam. Adam. The next name is Nazareth. Nazareth, the place where Jesus lived and was brought up. The next name, Babel. The confusion of languages took place here. Babel. Babel Ajeburus. There is a claim. Claim for what? First line. Oh, first column. Second column. No Not lines. line, it's no columns. lines. Only columns. Please remember, we Babel. are not following the lines. Okay. We are following the Okay. columns. First column, second column, third column. Babel Ajeburus. Koslon Podle. Next. Okay. The next name, Golgotha. Golgotha. After reaching this place, Jesus was crucified. Golgotha. Golgotha. The next name, Tobias. Tobias. An angel accompanied him when he was on his way in search of bride. Next name, Ruth, wife of Boaz. Ruth. Next name, Elisha. Elisha Pravadi, the person who killed Naaman the leper. Elisha. Star Balaya. First, Elisha. first line is first and last. Only jaldi faye donangala. Why? Urle ganche osona. Last line is first and last. Middle line is middle number. It is star. Star of the day. Okay, the next lucky name we have Egypt, the place where the people of Israel were kept as slaves. Egypt, any claim? No. So the next name we have Judas. I think there will be claim for Judas. Yeah, Judas, there will be a One claim. who betrayed Jesus. Judas. Any Judas here? Judas. Ah? Judas. Okay. No Judas. Okay. Poishanchi tali tachakade alli. Island lai sariyata alli. Oi. Okay. The next name, Eden. Eden, the beautiful garden where the first man lived. Eden. Eden. Okay. The next name we have Goliath. A giant Philistine who was killed by David. Goliath kunya agiyanga? Goliath ayla. Come. Polong Goliath bari di sana. Yes. Anga. To Goliath badlak David abari this side. Okay. David Goliath samantunu asa. Goliath asa middle line Genesis asa Ishmael ayla Judas ayla Lydia by ayla. Okay. Yes. You can play, but no claims more. Any more claims? Okay, you can play. So now kalba. Okay. Dusra So second line is already gone. We have first column, third column, star, full house, and 3 house to follow. Yeah. The next name is Pharaoh, King Pharaoh. Pharaoh. The royal title of the rulers of ancient Egypt. Pharaoh Lawrence, Father Lawrence, no.
आम्ही चिंतले फादर लॉरेन्स फरोवर आहे म्हणे बरी म्हणलं मग ओके द नेक्स्ट नेम रेबेक्का Rebecca. वाईफ ऑफ आयझक रेबेक्का Rebecca. रेबेक्का आयले Rebecca ile. Rebecca baritta. ओके खंयचे लाईन बा Third थर्ड कॉलम column. रेबेक्का तो आसा ताच्या उपरांत नो आसा फरोव आयला सॅम्युएल आयला झकराया आयला सो द थर्ड लाईन इज ऑलरेडी Gone. Third line is gone. Third column is gone. I'm sorry, Now third only column. first column and star. House to Full follow. house and house to follow. Three. Three house to follow. Okay. Next. ताच्या उपरांत आसचे नांव जेकब द Jacob. यंगेस्ट सन ऑफ आयझक Jacob. Jacob. Jacob? No Jacob here. Okay. So we have Mark, the first gospel writer. Marco. Marco. Marco आयलो. Yes. Marco आयलो. आले दोन Marco आयले. एक मार्को आणि एक लूक या मुखार या तुका गाल्याक लाईन गी स्टार गी स्टार तुका अरे दोघांची स्टार तुका गाले बाबा बा मार्क गी Mark न्ही, तुझे काले काले बघा. बडे राव पळय ताजे लाईन गी तुझे कॉलम गी मार्क के आसा नो थॉमस येवना बा तुझे काले स्टार गी ना नथिंग इज सर मार्क व्हाट एल्स इज हियर ना ना नथिंग तेंची जावन अंतून बाबा जाऊ ना तुझे आनी की तांबडो दर्यो बघया थॉमस बघया स्टार जो लास्ट इज कोण लास्ट आयलो दा मार्क 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 आयलो वेर इज द मार्क हियर ओके मार्क इज हियर रेबेक्का इज हियर रूथ व्हाट इज दैट योर्स थर्ड कॉलम इज इट नाही नाही स्टार स्टार ओके First सो time. मार्क जकराया एदिन बारनाबास और बाराबास इस्माइल ओके स्टार ऑफ द डे नाम काय तुझे जोलिन आणि अनदर स्टार another star of the day good congrats बाय तुझे तिकीट आई तुझे तिकीट घे ओ स्टार हंगा सर असा नाही अच्छा सेम दोघा स्टार दोन स्टार असा घे ओके पळे पळे check कर. ती पळून जाली घे ओके मार्क असा सिमाम असा अब्राहम के एलिशा आयला जेस्से आयला Okay. Correct. Claim is right. So You can play, but no claims anymore. 2 stars. Okay, the star is gone. Star is gone. Second but column is still gone. First column is there. First column, full house, house to follow 3. So now there should be first column claim. Okay. What do you want for first column? Bethlehem. काही पास कोण काही पास काय पास हा काय पास येऊ ना येऊ ना येवना रे काडीचे मात्र ओके आळे आईले काही पास आईला नावा सांचित बारीक असतांची गजाल ओके काही पास नाही Time आता pass. आईले जोकिम 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 JOKIM जोकिम husband of Saint Anne and the father of Mary जोकिम San Joachim. काही पास येवना Okay, the next name is Joshua. After Moses, he led the people of Israel to the promised land. Joshua. Joshua. No Joshua here. Abel. Abel. Brother of Cain. Brother of Cain. काही Abel. पास काही लिपोन बसला आईलो गिम काही पास येताना एक येता कोणी म्हणे पळा नंबर पीटर लीडर ऑफ द अपोस्टल पेद्रो पेद्रो ना Dan 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 म्हणून सांगला Dan, son Dan. of Jacob and Bilhah Dan आईले Bilhah फर्स्ट कॉलम कम डॅन असा दान असा Dan एक प्राइज मेळला की तुका मेळ्ळार ना नो Ticket सेकंड दु- क्लेम ticket यू कॅन दुस- प्ले हय नो क्लेम तू बारी लकी पुरो प्राइज तुकाच मेळटा ती भविष्यात यू कॅन प्ले बट नो क्लेम असल्याक बरोवन ओम तुमच्या मापान दितले म्हणून सांगला भविष्या ओके काही पासा काही सोदून काडटा पासा सोदून ताव मेळना तुझं दासायला उडवल तू ओके द नेक्स्ट नेम इज Magdalene
The first woman who see the risen Christ. Magdala Chimori, Magdalene. Magdala Chimorina. Okay. The next name is Samson. Samson. The Samson. strongest man in the whole Samson. of Israel. Samson. Samson. The next name, Rachel. No, not Raquel. Rachel. No, not Rachel. Reshab. 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 R-E-C-H-A-B. Reshab. 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 The father or ancestor of Jehonabad. 86. Solomon. King David appointed him as his successor. Salmon Rai. Solomon. Solomon. Konni anand. Kuli avashta. Taja uprant David Rai Mailo. David. The young boy who killed Goliath. David Agmelle. David. Yeah. Odal David Agmelle. First column gi. First column gi. Yes. David Asagi. Asa. Asa. First column. Yeah. David Asa patlav karo anek David ailo. Okay. So first column David Asa, Eden Asa, Christ Asa, Canaanila, Amosaila. Correct. Okay. Claim is right now. So the first line is claimed by Mary. Mary Ann. Mary Ann. First column David Asa. David Rai Asa, Elisha Aila, Christ, Canaan, Babel. Babel aja burus odal podle. Okay. So first line is claimed by first. No more first column. claims. Tumka middle lang. Okay. No claims. Okay. You can play. Okay. First column, second column, third column. Star. Star. Jaldify. Everything is gone. Now full house. House to follow. Then house to follow 1, 2, 3. Okay. And illo well say jagonda ninge. Fast seda. Okay. Judith. She killed Holofernes. Holofernes. Judith. Next name, Enoch. A biblical figure and Enoch. patriarch prior to Noah's flood, and the son of Jared and father of Enoch. Enoch. Next name, Moses. He received 10 commandments. Moise. Next, Eve, mother of all living, is the meaning of her name. Adavani Eve muntadi Eve. The unlucky number 13, Cain, brother of Abel. Cain. Taje taka 13 number tadi lagi tagutu namaga. Okay. Okay. The next name is Matthew, the tax collector who became the gospel writer. Matthew. Okay. Now it is Paul. He wrote a letter to Philemon. Paul. Okay, next name, Thomas. Thomas. He said, my Lord and my God. Next name, Bethlehem, the birthplace of Jesus. Vivek, nothing is there. Birthplace of There is. Jesus. Full house. First line zala, udaltu zala. Kitle number adai, full house. The next name, Stephen. Stephen. The first Christian martyr who was Stephen. stoned to death. Stephen. Okay. The next name is Galilee, the place where Jesus began his public ministry. Galilee. The next name, Pilate. He condemned Jesus to death and washed his hands to prove his innocence. Pilate. The next name, Herod. Aaron. Herod. The king who ordered to slay all the infants. Herod Rai. The next name, Leah.
Leah, sister of Rachel. Leah. Leah. Manasa. Leah. 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 The next name, next name, Elizabeth. Elizabeth, wife of Zacharias and mother of John the Baptist. Elizabeth. Next name, Jonathan, the son of Saul and friend of David. Jonathan. 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 So the next name, Sarah. Sarah, wife of Abraham. Sarah. 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 The next name, Lazarus. Lazarus. Jesus cried at his death. Lazarus. come out. Lazarus. Jesus cried at his Lazarus. death. Lazarus. Next name, Exodus. The second book Exodus. of Old Testament. Nirgaman Granth. Nirgaman. Nirgamana. Antupuni Ejesada. Full house konni anand. Antuyata. At the number luckiest name, Aaron. Aaron. Brother of Aaron. Aaron. brother Aaron. of okay. Aaron. 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 Okay. Aaron. Aaron. Brother of Moses. The next number 9. Annas. Annas Sailota. Father-in-law of Caiaphas. To aniki bidar wasla. Annas Sailo. Sanna kaniyavan Annas Sailo. Okay. Antuni ek number kona ki that's definite. To asa Zuze. Zuze. Joseph. Joseph. Husband of Mary. Kona ki ek matra daije full house ak. Kanchena. Caiaphas ki. Magdalene. Margaret. Martha. 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 I am taking Martha. Jadu. Jadu. Yeah, I learn math fixing. Manna. 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 Ah. Ata ma taun surudam che ganche yana. Yevna. 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 Ami sarje kalen zaije. Ata bitter bosonoslo. Caiaphas ailo. Ailo. Caiaphas. Any claim for full house? What are the koni util level is the Caiaphas mutana? Caiaphas. Caiaphas. Okay. Say manna yata. One who professed for the entire country. Wait, it will come. Tacha upranda sa Caiaphas upranda ailo patingelo Issachar. 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 Ninth son of patriarch Jacob. Issachar. Isaac nahi Issachar. Last sajarantam. Okay, the next name today poti poile poti ay konji sana. Ata Rachel aile. Rachel, wife of Jacob. Rachel. Raquel. Okay. Next asa Benjamin. Daktoputu. Jacob also Daktoputu. Benjamin. Youngest son of Israel or Jacob. Benjamin. Atailo Gethsemane. Jesus prayed in the garden of Gethsemane several times. Gethsemane molo. Ata konailo 85. Sinai Parvat ailo. Oh. Okay. Kale. Full house. Sinai kya? Sinai asa je. Yes. Okay. So Sinai. Manna yamja boile Sinai aile. Okay. Podaya Barabbas aila, Cain aila, David aila, Eden aila, Eve aila, Gethsemane molo aila, Goliath, Jacob, Joshua, Magdalene aila, Moise aila, Noe aila, Ruth aila, Samuel aila, Sinai last aila. So full house is claimed by Aquin. Aquin carries 1,000 rupees. So house to follow? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3 house to follow. House to Careful. follow. 1, 2, 3. Number pura mugdali. Fakatanik damadrat. Atayatana pura gimalta tin bosha. Okay. The next name is Esther. Esther Rani. Yes. Esther Rani. It's okay.
Two Esthers. Esther, Three Esther. Esthers. Esther. Esther asha? Esther क्या? Enggak. Esther दा क्या? Ya, Esther asha mo? Esther आ गया तू. Esther क्या? Esther asha. Esther ayla, David ayla, Dan ayla, Caiaphas ayla, Barabbas ayla, Gethsemane ayla, Samuel, Jerusalem ayla, Zuze ayla, Magdalene ayla, Matthew ayla, Rebecca, Samson, Sarah, Thomas. Yes, congratulations. House to follow pura 1 2 3 4 sangat गेला का? House to follow 1 2 3. Okay. Kaya ang antun ko Esther ne first last ayla, Elisha ayla, David, Bethlehem, Amos, Nirgaman, Ishmael, Jacob, Donathan, Judas, Thomas, Simon, Rebecca, Raquel, Matthew. Okay. Ayla. Naam kala ba? Rishel. Okay. Antunu Esther last asha, Esther, Eden, David, Bethlehem, Annas, Utpatti, Goliath, Jeremiah, Joshua, Luke, Thomas, Timothy, Reshab. Antu minge leuna ne, Michael asha, Mary asha, Mary yeuna. Doon ba kiyat bandun? Still there is hope. Still there is don't hope. get it. One There are more two is there. names. Mary has not come. Has come? No. Michael, Nah. Michael, Michael yeuna. Okay, there are still two pending. Okay, there is one more. Okay. Esther ayla. Esther ashage. Okay. Most late ondrena polona tane Esther asha, Elisha ayla, Cain ayla, Bethlehem, Abraham, Utpatti, Golgotha, Issachar ayla, Jonathan ayla, Judith ayla, Moise, Reshab, Ruth, Sarah, Sinai ayla, pura ayla. All say. So house to follow 1 2 3 ekattu short an mugdale pura. Mugdale house to follow all three. Okay. Gone. Thank So, you very much. Congratulations Was it to good? all the winners. Good? Enjoyed? Very good. Yes, thank you. हॅलो आता आम्ही प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करतले हांव पहिले फर्स्ट 5 स्पॉन्सर केल्ले आयरिन टीचर ते नेमके करायचे स्टार स्पॉन्सर केल्ले पॅट्रिशिया टीचर फर्स्ट कॉलम हेरल्ड मोंटेरो सेकंड कॉलम जसिंता डिसोजा थर्ड कॉलम डॉक्टर विंसेंट क्रास्ता फुल हाउस मेविस रोड्रिगस The sponsors please come. Sponsors please come. House to follow 1 Priyanka D'Souza, house to follow 2 Janet D'Souza, house to follow 3 Neville Pereira. So star sponsor kellangarava, star sponsor first, then jaldi 5 sponsor kellangarava. Ajapra first column, second column, third column, full house angaya, full house sponsor please. Full house. Ani 1 2 3 house to follow. Please come here. 1 2 3 house to follow. 1 2 3 house to follow. One more. Yeah. Okay. Yes. Jaldi 5 eta Regan D'Souza. Yeah. That's it. Yeah. Amount. Yeah. Yes. Okay. First column dogang want to neta Mariana and Emmy Pice. First column. Anga. Doga. Aneke kya? One two. Yeah. One two kan gaya. Doga ottu kan gaya. Doga. Yeah. Doga ottu gaya. Doga ottu gaya. Change. We don't have change. So me one two kan gaya. Okay. Photo kada. Yes. Very good. Second column Jewel. Yes. Second column. Third column Elvira. Yes, third column. Elvira. Photograph. Star Jolene and Jacinta Fernandez. Joaquim and Jacinta Fernandez. Jolene and Jacinta Fernandez. Dogai one two kan gaya. Enggak. Dogai one two kan gaya. Yes. Full house Aquin. Full house Aquin. Claps please. Full house.
Full House 1, Shweta D'Souza. House to follow 1. House to follow 2, Rishal. House to follow 3, Ashwin Pinto. Sponsor Kelle Neville. Yes. Thank you very much. Yes. गेम्स कंडक्ट केल्ल्या फादर वॉल्टर डिसोजा तशेंच फादर मॅक्सिम डिसोजा थँक यू सो मच. देव बरें करून उतरां सांगूंक मुखार येता विन्सन क्रास्ता. देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक भोव मोगाचें न्हू. एक सांगणी आसा, द बेस्ट टीचर्स आर दोज हू डोंट शो वॉट टू सी बट वेर टू लूक. खंडीस आमी सर्वां टिचरां आनी आमी भुरग्यांक शिकयता न्ही केवल खंय पळोवंक कशें पळोवच्या खातीर. उगडास येता 1996 आमचो देशाचो राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा तो राष्ट्रपती जावन आसच्या टायमार तो हांगासान ओमान देशाक येता आनी तो वेता आसतना थंयसर राय कबूस बीन म्हणलो. तो पयले फावटी त्या एअरपोर्टाक येता तितले मात न्ही विमान देंवता आसतना तो राय त्या विमानाच्या भितर वचून शंकर दयाळ शर्माक भायर आपोवन व्हरता. आनी हें ताणें पयले फावटी प्रोटोकॉल ताणें ब्रेक केल्लें. कित्याक म्हळ्यार येदोळ मुसोरी ताणें राय जावन एअरपोर्टाक खंयच्याच राष्ट्रपतीक जावन ती प्रधानमंत्री जावन ताणें येवकार करूं नासलो आनी पयले फावटी ताणें केल्लें गय. आनी राष्ट्रपतीक ताणें विमानांतल्यान भितर खाण घेवन भायर आयलो. तितले मात न्ही कारां राखून आसली त्या मनशाक राष्ट्रपतीक व्हरूंक, पूण त्या रायान त्या ड्रायव्हराकी त्या कारांतल्यान देंवयलें आनी त्या ड्रायव्हराच्या सिटीर तोच राय बसून शंकर दयाळ शर्माक ताणें सायडीक बसून ताणें ताच्या रावळेराक व्हेल्लें गय. आनी चड लोक मुस्तो हात जपलो कित्याक म्हळ्यार सगळेंच प्रोटोकॉल थंय ब्रेक जाल्लें आनी सेक्युरिटीन ताका विचारलें कित्याक राया तुवें आज अशें केलें. आनी तो राय कबूस बीन म्हणलो गय हांव इंडियांत म्हजें शिकप शिकता आसतना पुनांत हांव वाचलो आनी थंय पुनांत म्हजो प्रोफेसर जावन आज वो शंकर दयाळ शर्मान म्हाका शिकयलें. आनी आज हांव आपूण हाडूंक आयिल्लो ताका न्ही तो राष्ट्रपती म्हणून बगार म्हजो शिक्षक म्हणून. आनी खंडीस आज आमी सर्वां शिक्षक आनी एक दृश्टांत आमकां सांगता शिक्षक राष्ट्रपतीनी प्रधानमंत्रीनी खंडीस इट इज द प्रोफेशन ऑफ ऑल द प्रोफेशन्स and we must be proud, and on this behalf I extend my best wishes to each and every teachers that are present here. Happy Teachers Day to all of you. खंडीस आज देव बरें करची उतरां येदोळसो टायम जालो जाल्यार आज आमच्या फिरगेचेक आयच्या ह्या कार्याक मुखेल सैर जावन मुख्य शिक्षक जावन आयच्या मिसार आमकां बरो सेरमावन दिवन खंडीस पाद्रपान सांगलें काळजा विशयन कोटें काळीज बरें काळीज कान आनी कानांत हांव नेमचें काळजाक रोमता आनी पुरो शिक्षण खंडीस फादर आज आमच्या सर्वांच्या काना थ्रू आमच्या काळजांत ती रिगलां आनी आज तुमी आमकां तुवें सर बरें मागल्या खातीर आनी आज हांगासर येवन मुखेल सैर जाल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. आमच्या फिरगेचो मुख्य मंत्री म्हणयत मुखलो शिक्षक जावन आसा आमचो विगार बाप
मानाधिक बापू वॉल्टर डिसोजा. फादर, तुमच्या विशयी हांवें कांय सांगचें म्हणना बिकॉज यू आर अ डायनॅमीक मॅन अँड आय एक्सटेंड माय थँकफुलनेस on behalf of all people present here to Father Walter D'Souza. Thank you, Father, for arranging this program for all of us. We have a tallest man at Bindur, Father Lawrence. We have a baritone of voices, Reverend Father Vivek. We have the administrator, the great administrator who is not here, Reverend Father Arun Lobo. And we have the melodious father who is also missing here, Reverend Father Denzel Lobo. तुमकां सर्वांक एकाच उतरान हांगासर आसल्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक शिक्षक पूण व्हेरी डेडिकेटेड शिक्षक आनी तो जावन असो आमचो वायस प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद डिसोजा सांगतास द मोस्ट कमिटेड लेडी ऑफ बिंदूर चर्च मानेस्तीन पॅट्सी ब्रिटो तांकांय हांगासर आसल्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगतास सर पॅरिश कावन्सिलाच्या मेंबराक खंडीस हांव पळयतां कितल्या बऱ्या तरान पॅरिश कावन्सिलच्या मेंबर्सांनी तशेंच सर आयोजाच्या मेंबर्सांनी हे प्रोग्राम मांडून हाडल्या तांकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. बरें उतर उलयल्या स्टुडंट आलिस्टर तशेंच एक्सपिरियन्स शेअर केल्या मानेस एव्हरेस्ट क्रास्टा हेडमास्टर कॅशिया हायस्कूल तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरें सॉंग आमकां सिंग करून पॅरिश कावन्सिलाच्या मेंबर्सांनी आमकां दिलां. तुमकां सर्वांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचें डान्स केलां, सॉंग्स केल्यात, गेम्स केल्या. सर CAL भुरग्यांक, ऑल्टर सर्वस भुरग्यांक तशेंच YCS भुरग्यांक मोगाच्या भुरग्यांनो तुम्ही दिल्ल्या त्या मोगा खातीर तुम्ही दिल्ल्या त्या बेस्ट शो खातीर रियली वी एन्जॉय. सो वी थँक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स अँड a great round of applause to all the students and children for wishing us. आईचे MC केला मानेसिन लिओना अँड एना राईट. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सर बरें मागता. मुखल्या दिसांनी खंडीस बरी MC जावन दी आनी आमच्या फ्रिगेचीं तूं फुलोवन दी म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. आयचे DJ केला आमचो सुजय तशेंच बॅकड्रॉप केला CALच्या भुरग्यांनी आनी CAL तुमी पळयता आसतना बॅकड्रॉप तुमी पळयला खंडीस चिंता हांव त्या बॅकड्रॉपांत तुमकां पळयता एक एप्पल आमकां सर्वांक आज एक एप्पल दिलां. तितलें मात न्ही सगळ्यांक एक बॉटल दिल्या. टीचर्स कोणे ऑब्जर्व केला हंगे नಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ CAL ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್. ಐ रियली कंग्रॅच्युलेट अँड विशिंग ऑल द बेस्ट. खंडीस ह्या सर कार्याच्या फाटल्यान साबार जाण असो हात आसतलोच आनी हांव नेना कितले जाण ह्या कार्याक पाठिंबो दिला. हांगा आमचो शुटिंगोचे तरणाटे आसात, एक्टींग केल्ले आनी तशें साबार जाण हांगा आसात. एकाच उतरांक हांगासर आसल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी खंडीस हांव विसरचो ना कित्याक पाद्र्याबान ऑलरेडी थँक्स म्हणलें. आज आमकां वचून तूं सिटलो लेट करूंक कारण आसा थंय आसली आमची लेडीज फ्रेंड. दे आर कायंड हार्टेड hand joined together to give us the sumptuous, the great food. And I, on behalf of all the teachers present here, thanks a lot all the ladies and the gents who really helped us to prepare this food and making this day very great. So सगळ्यांकी आनी कोणाक सोडिनासतना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांक हॅपी टिचर्स डे म्हणून म्हजी तकले बागयता आनी म्हाका अवकाश दिल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Thank you, sir. Your words are really very meaningful to us. आयचे कार्य हांगासर संपून आयलां. जेवणाचो वेळ लागीं पावला. जेवणाचेर बेसांव मागूंक मुखार येतात फादर विवेक. जेवणाचेर आशिर्वाद जाल्ल्यानंत सर्वांनी एक ग्रूप फोटो खातीर मुखार येवचें, ताचे मागीर तुमचें जेवण जेवचें. थँक यू ऑल. एना पत्राओ अँड लिओना सायनिंग ऑफ. दयेन उबे रावात. एक
घडी मौन रावन देवान आमकां शिक्षकी जावन विंचून काडून ताचे मिसांव करच्या इवर्तेन देणे आमकां फावो केल्ल्या खातीर त्या दुनिया देवाक आमी अर्खां दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, शिक्षकीचें देणें दिवन हांगासर आज शिक्षक असोन दिवस आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें सकड मांडावळ घालूंक आयोजीत केल्ल्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या कार्याचे अक्रेसो वांटो जावन जिवनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हें जेवण तयार केल्ल्या सर्व स्त्रियांचेर, तांकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचेर आनी हें जेवण सेवंकपेच्या आमा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणा मुखांत आमचो संबंद संवाद एकवड आनी वाडोवन दी आनी अशें सवरोवन दी. ती कृपा तुजे लागीं मागता. मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सगळ्या सक्तेन तुज्या उसारत्म्या मोच्या हांव मोरे येसो तुझ्या माहेसो नमन 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 मोरिये नमन 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 रानिये मुगाळ पुता सोवे अवघवार Maria आशीर्वाद आमकां. San Sebastião, San José, Bhagavan Kasache Kurve, Somesta Jonak Uda Kaile.